So when we dove into studying the book of Revelation, Un, kad mēs ienirām studēt atklāsmes grāmatu, we found that the book of Revelation is exactly the opposite of what we had been taught. mēs atklājām, ka atklāsmes grāmata ir pavisam kaut kas pretējs tam, ko bijām mācīti. That it's a beautiful book of hope, Ka tā ir skaista grāmata par cerību, where the word revelation originally was the Greek word apocalypse, kur atklāsmes vārds iepriekš bija grieķu tulkojumā apokalipse, and it doesn't mean zombies and all this weird stuff. kas nenozīmē zombiju un visas šīs dīvainās lietas, It means Jesus is pulling back the curtain of heaven, bet kas nozīmē, ka Jēzus atver debesu priekšskaru and he's revealing to us what is actually true. un viņš atklāja mums, kas notiek So patiesībā. yes, life is really hard and there's suffering and pain, Jā, dzīve ir grūta un ir daudz ciešanas, but Jesus is right there in the presence, in the middle of us with his presence. bet Jēzus ir visam tam pa vidu ar savu klātbūtni. And we understand that he's won the victory over the devil. Un mēs saprotam, ka viņš ir uzvarējis cīņu ar sātanu, We can walk our Christian lives without fear or anxiety, un mēs varam staigāt savu kristiešu dzīvi bez bailēm, which is exactly the opposite of what we've been taught about Revelation. kas ir pilnīgi pretēji tam, kas mums tika mācīts par atklāsmes grāmatu.